FM palaini twendini wa kilungu cha uya niwia nesani ya keli ya kilungi cha uya niwia na indi choni cha kilota mbwa monondini wa uya waku kila kitu maindi value ukunenga chau ni chao kila utambwa monondini wa uya waku tukikuni kila indi maundu mamu themba ndosundini wesa ya keli ya kilungu cha uya niwia palaini wanatita tukweza tuyosa simu siya kumende ya uya muso kwisala noti mwanza noti kenda ili tano kwa wini mwithukisya ni saa 5 cia biruka reke 11 netambo ni cia kameme kamba ite fimba line ngutho jene kana twende lakini otondo ni thiwe na mina kuotavya ndini welesa yingi yambe twithia watu imanda musindi wa mbe wesa ya katano musindi wa mbe niwe twende na kumanda na hindi ni ula utumie utumane wake kana mbesa ciake no thaukie no la wende na kuthauka regite basa mwithukisi hindi ni watu ukunia simu nikatumane nuwe tawata aumite ba na thauka ata ndisike la utamwa muno na value ya muno uya waku ni chau nundu weosu nukunenga ni wotumite wikala nesa wotumite wikia nesa wotumite waka nesa wotumite withi onangi menanga ona maundu maingi muno pyu uya wo no tuiba chone chao kilota mbwa muno ndini wa uya waku. Okay, akatu amba uthibo indi mwithikisane kana ngulilikanie musindi witu indi lakini namba kuthi musindi lilikana wisakuwa ula wiki hata ula kusakuwa ni kwiye no lo thaukie na atuma mbesa siake kwisila katika business number ya 211123 atume 10 yake atuma bibiti yake atuma maana 5 make na atuma ngili yake nikwitha kila mbesa yombe utumie nethani wamina kusakuwa indi ye multiply wa by 20 times na withi kwa lipa na mpesa withi kwa business number wiki ya 211123 ikwiya okay wiki ya masitwa maku na wamina wiki ya masitwa maku indi oyeki ambesi lo kwenda kuma silingi 10 kubikangili umwe naende wethi wiki epini ya kuya mpesa aina maundu nimekwetha mokanesa yusa isite ndatambe kumanda nuwende olonu thina mangotele angilisianata ndisine ingilisianata ni ila mundu watha ukanasyo kwa windi simoni yakwa ngwenda tuthieme kwa imwe na mundu ngonete simoni ndisi enda kumbia ata windi katuthieme kwa imwe kana twambe kosa musindi temandenu aumite ba etwata ba mitambo ni cia kameme kamba itu FM haya wenende na komanda iti kunena okay haya niwe tende na kumanda indi simoni aya ni kwatia simoni ya atileka kati mukunia wengi tiyinoa tiyinoa okay aya yona namba ya kidogo sana ni kwatia ende na la maende na ukuna simu nakeka ne batonde kainde matunenge mwathani kanainde twithiwe tutona kwamba utumwania na musindi witu tena kwamba utumwania na musindi witu ulainde tayari aingi maende na ukona simu yitu ikunena tayari ingi maende na ukona simu yitu ikunena na umwene wosu hello tenena nao nina aguya mambe kwetela ni kone simu please tine sobika saasi ya simu okay hello haya paandu makunete simu kwa wingi na indi please naenda mutu nenge mwana kana indi tambo kona simu tumande musindi witu ula indi unothina silingi ila watha ukatotabyenesia nata ila watha ukanasio okay niwe tende na unena nake haya katu mumande indi tuisikana niye kwa simuni ya good haya inu itamba itu FM isa ya keli ya kilungu chawe ya niwea mitambo ni siyamba itu FM ina kwa mitambo ni mesha kaleli wadhila uma mitambo ni kina ya kuito wine dono papa yusto mielo hello yes wa mukata nenena nao Julius Moli kumaba
kuma salama. Na kwani tuamesha kalena na uko ni simu kuma wamba ito. Pe ithau tu uthauka ya kumantha mang'otele. Ithau yuju ni wa yiwa na ni withiwa wa thauka. Weka ata wa thauka ngata yo ithau. Weki ya 950. Okay, weki ya 950. Na alafu weki ya 950 ni wasinda. Watu mewambeza siya nata ngili 19 out of 950. Na hindi nundu ninisi mashambiki mamba ito FM ni maku yithuki isi wenda kumeata. Asanti. Watu waweta wao Nzioki Muli. Okay, asante sana Nzioki Muli kumagalikosia abandu weta wa salama.